Moqeuqeu Majwana ditaba ka puo ya Sesotho kana leng ya bobedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa re di thakgola ka o lekola tse itlhommeng pele horeng ena. Today, may I remind you that in every election there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. IEC intse e tswela pele ho sebetsa le mekga ya dipolotiki ho etsa boitlamo ba ho hlompha melao ya dikgetho. Unit number 4 it will refer the megawatts to 800 it will ba gona mafelong a September wa ngwaga ona o. Letona la naha la motlakase Kgosientsho Ramokgopa le hlahlobile seteishene sa Medupi Unit 4 le Phalale Limpopo kajeno. Mekga e 50 a metso e mmedi le bonkgetheng ba ikemetseng ba bahlano ba tekenne boitlamo ba ho ikobela molao wa boitshwaro wa dikgetho Emperor's Palace Kempton Park. IEC ya e phatlaladitse ha palo ya bakgethi maemong a naha e le dimilione tse 27.4 ha Gauteng yona e na le ba palo ya bakgethi ba dimilione tse 6.5 e leng palo e ngata ka ho fetisisa. Boitlamo ba ho ikobela melao ya dikgetong tse tlang tsa naha. For the past 30 years, we have pledged and followed the code of conduct. We'll continue to do so. We want to pledge as the Democratic Alliance to uphold the principles of democracy and to make sure that indeed the elections are free and fair. The EFF in Gauteng commits to uphold the IEC code of conduct, and we will ensure there is utmost discipline within our ranks. Dikgetho tsa selemong sena di hlaloswa e tlo ba tsa bohlokwa le ba le kgohedi jwalo fela ka dikgetho tsa 1994 ka ha ile lekgetho la pele ho ena le bonkgetheng ba ikemetseng dikgethong tsena. These elections are very important. These elections are not just a reflection of the 30 years of our democracy. They are about the life testimony that we have seen, where we have lost people in this country that have not yet been accounted for. Many parties compare this to 1994. I say it's not. Our problems have more than doubled where we currently are standing. ELFSA, we commit to adhere to all the rules and regulations during these 2024 elections. Experiment is a good teacher. You have got 30 years of experiment. We don't need to tell you what to do when you go to the ballot. Jwalo ka nako ntse ya tamela, IEC bolela ha e le malala a laotswe. Modulasetulo wa IEC Mosotho Meepya o ipiletsa ma-Afrika Borwa le bohle ba nang le seabo ho sireletsa seriti sa demokrasi ya naha. Today, may I remind you that in every election there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. In our country, elections are indeed the cornerstone of our democratic society. They represent the voice of the people. Ka ha mekga e sentse boitlamo ho se o tla hlaka nako ya matsatsi a ka tlase wa 40 hore ke mang eo e tlang ho ba mohlodi. Ramotswabudi Sisinga ya kenetseng dikgetho e leng kgetheng ya ikemetseng bakeng sa lekgotla la ketsamolao la Free State o re leeto la hae sedikodikweng sa dipolotiki ha le bobebe o re o amohela mehala ho tswa ho batho bao a sa ba tsebeng ba mmotsa ka maikemisetso a hae. Ramotswabudi Sising ya dilemo tse 40 wa Sasolburg o dumela hore batjha ba na menyetla. O sebeditse ka thata o iphumana a le moo a leng teng. Sising o re ha esa le dipolotiki e le karolo ya boitsebatso ba hae. Nkile qeto ya ho ba nkgetheng e ikemetseng hobane ne ke kgathetse ko bona maphelo a batho ba rona sa fetoka ka Free State. Re shebile batjha ba sa sebetse, re shebile dikgwebo tse kolotwang ke mmuso, re shebile ho putlama wa di masepala, re shebile ho putlama wa di hospital tsa rona ba batho ba yang di hospital masia hlokala selemo le selemo ho sna phetho. O tsepamisitse maikutlo a hae ho theweng ha menyetla ya mesebetsi, phano ya boleng ya ditshebeletso tsa bophelo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyane. Ha Sising a thakgotse letsholo la hae dibeke tse 2 tse fetileng,
o re hoja bonkgetheng ba ikemetseng ba ne ba le bangata. Gore batho ba rona ba tsamaya ba lo vota ba re vote le gona bonkgetheng ba ikemetseng hobane ha rena ntho ene ya hore he ke tlamele ke sireletse mamang ke le comrade la ka bobodu ke bobodu ra bo pointa ga tsamaya ga police station re bula case batho ba tshwarwa ke ntho ya bohlokwa e re tlo e etsa ha re kena ka ga mmuso. Sising o toboketsa molaetsa wa hae. Batho ba rona ba ye dikgetho ba lo vota ka di 29 re tlosa bobodu bona bo tletseng ka ga mmuso wa Freestata re tlosa manyofonyofo ana a tletse ka mmuso wa Freestata. Jwalo ka ha a nnile a amohela melaetsa e mmotsisang ka maikemisetso a hae o etse maemo hloko le boitlhokomela ho feta. Sising ha so nahane ka ho kena mmusong wa kopanelo empa hana bothata ba ho kena dipuisanong. Sephetho sa dikgetho tse fetileng se supa ha bakgethi ba entse kgetho ya bona ho latela merabe ya bona. Dipalopalo tsa baahi tsa 2022 di supa ha batho ba batsho e le bona ba bangata masepaleng o mogolo wa Cape Town ho feta batho ba mmala. IEC e re batho ba ingodiseditseng ho kgetha masepaleng enwa ba ballwa ho diperesente tse 63, mme palo ya batho ba mmala ke yona e tlase. I would be very weary of framing it in racial terms. So I am not saying that we must be colorblind. That's not what I'm saying at all. Clearly, race and demographic composition plays a major role. Ditsebi tsa dipolotiki go tswa diyunibesithing tse fapaneng di re ha o dipuo tsa morabe tse tswang mekgeng ya dipolotiki ho fihla ha jwale empa di dumela gore ha nako ya dikgetho e ntse ya tamela seo se ka nna sa fetoha. If there is a correlation between the increase in certain demographic groups and also an increase in the amount of people signing up to vote, then potentially you could have that. But however, as a matter of empirical observation, there is no correlation between an increase in, say, the youth, for instance, and shifts in voting patterns. Prof Africa ore le ha dipolotiki tsa morabe di le bohlokwa empa seo ha sa tshwanela hore se bewe ka sehlohong ka ha hona le dintlha tse ding tse bohlokwa ka ho fetisisa tse kang bofuma tseo mekga dipolotiki e lokelang ho tsepamisa maikutlo ho tsona. Moahlodi wa mehleng lekgotleng la molao la motheo ebile e le boitseki ntweng ya tikoloho LB Sachs o re tokelo ya Afrika Borwa ya ho vouta le molao wa motheo wa naha wa diphihlello tse kgolohadi tse fihleletsweng ke tikoloho. Sachs e ne e le sebui sa bohlokwa mosebetsing o neng o hlophisitswe ke IEC ya Western Cape wa ho tikinela molao wa boitshwaro nakong ya dikgetho. Molao wa motheo o boetse o bile le kabelo ya bohlokwa ho netefatsa molao le botsitso naheng. Maafrika Borwa a ile a dumellwa ho vouta kaofela lekgetho la pele dikgethong tsa 1994. Mme jwalo ka ha o lebilwe dikgethong ka la 29 Motsheanong, ba tla boela ba fumane monyetla wa ho tlisa diphetoho naheng. Public confidence in the process is important generally and at all times. And that's what's so vital now. Imagine if we didn't have elections. Before, people are so quick to throw stones at the IEC and the courts and so on. Ho entswe kgweletso mekgeng ya dipolotiki ho sebetsa ka boitelo ho ntlafatsa boleng ba bophelo ba baahi ba phelang bofumeng. Agency to the marginalized is key. These concerns must be the cornerstone of any scenario in which parties have to form coalitions after the elections. The uprooting of poverty, the good of all countries' people, and good and honest governance must underpin all coalitions. Molao wa itshwaro nako ya dikgetho o ka sebediswa ho jarisa mekga dipolotiki boikarabelo. The Electoral Code of Conduct is critical because it sets the standards of behavior and conduct of political parties, their leaders, their representatives, their members as well as supporters, and then also the independent candidates and their supporters. Mekga e bileng teng e entse boitlamo. Well, I think in any democracy, as we have seen elsewhere, it can be undermined. And there is a situation, particularly in our case, where we have many parties, many contestants, and at times people might be overexcited to the point of even taking up arms, which we hope will never ever happen. If we don't have a code of conduct, if we don't have laws that are binding us, we'll see ourselves having a coup
we see ourselves having war in the country, and that is very important for us to have a code of conduct. Well, look, so I think the main issues for our party now, foundational principles are non-racialism and democracy, and I think they are what's behind this code of conduct, ultimately delivering the best outcome for the people, in this case of the province, based upon the democratic will of those people, and based allowing everybody, regardless of their race, religion and culture, a prosperous future here in the Western Cape. Le ha e le dilemo tse 30 tsa mmuso wa democracy empa boholo ba ahi bo ntse bo kolla ntsihanong. Mohi re boetse re a amohela. Lelapa la meyara wa Mehleng a seng a hlokahetse wa Masepala wa Tshwane Ngaka Morunwa Makwarela o boletse ha ba tshohile haholo le ho sarelwa ka tahlehelo ya bona. Makwarela o hlokahalletse sepetlele sa Leratong Krugersdorp Bophirima ba Johannesburg hoseng hona ka mora ho kulwa ha kgutsadi. O hlokahala beke ka mora hore a hlahelle khotla ka diqoso tsa bobodu. Moedi wa lelapa Ngaka Abel Dube o boletse hore o ile etela lelapa la Ngaka Makwarela ka Mantaha Thapa maka ha ane a sa phela hantle moo ha morao a ileng a romelwa sepetlele. Dr. Makwarela started not feeling very well, and then he was taken to the doctor by his wife. And then when he got to the doctor's room, the doctors saw that no, he needs to be taken into the hospital, maybe for further checkups and x-rays. Metswalle ya hae ya khale ibile karolo ya batho ba etetseng lelapa o fitisa mantswe a matshidiso. It is a sad day that it's still difficult to accept that Dr. Makwarela is no more. Basebetsi mmoho dipolotiking le bona ba thefulile maikutlo. The passing on of Dr. Makwarela is not only sad, but it is also shocking to me and many of his fellow comrades. Makwarela o ile a itokolla mosebetsing Masepaleng wa Tshwane maemong a bomeyara le ho ba setho sa Cope selemong se fetileng. Sena se tla ka mora hore a se hlalose boemo ba hae bo seng botle ba ditjhelete moo ha morao a ileng a etsa certificate sa bollotsana hore o se a le maemong a matle a ditjhelete. O na tobane le diqoso tse ngata lekgotleng la dinyewe la tsa kgwebo. Once the state is finished with the death certificate, the case against the former Tshwane Mayor, Dr. Makwarela, will be withdrawn from the roll when it appears on the 31st of July 2024. Makwarela o tla bolokwa Limpopo hang ha lelapa le se le phethetse ditlhophiso tsa lepato. Qeto e nkilweng ke lekgotla la taolo ya thekiso ya tahi la Northern Cape ya ho tlosa dipehelo tsa thekiso ya tahi ka Sontaha le eketsa dihora tsa ho bulwa ditameneng e qholoditse maikutlo a fapaneng. Ba bang ba batho ba lla ka le reng ena qeto ke ho kgutlisa pharela ya ba neng ba ithuisa ka batho ba tlabeng ba hlaselwa ke Fatal Alcohol Syndrome FAS. Ho tloha kgweding ena dibaka tsa thekiso ya jwala Northern Cape di tjhaetswe monwana ho tswela pele ka tshebetso matsatsing a supileng a beke le matsatsi a phomolo. Empa ho bile le maikutlo a fapaneng ka mohato ona. Mokgatlo wa barekisi ba jwala o re o amohela qeto ena ka ha e tla theha mesebetsi. We would like to commend the Northern Cape government, especially the Northern Cape Liquor Board, for taking this bold move, not just to support liquor traders in the area, but also to further support the agenda of creating jobs. Ba bang ba baahi ba dumellana le mantswe a mokgatlo. Mara ke rona re ba go re dirino yang. Re dirino ya dira irre. Nga sona gona fela sa ndukile go tlisa gago o felela. So liquor board di rile sentle. Di teng di bodo story bule ka 6.8 or 9. Ba bang ba baahi ba hlalosa ha ba le kgahlano le qeto ena. No yana gona wose because of bana ba gona ba enda ba reipiwa. Bana ba gona ba kira botlhoko ba ena ba le elted kudi taverning. Mokgatlo wa boitseki o tshwetse ka mathe qeto ena ka hore baahi ha ba tsebiswa ka mohato ona. O re
ho ne ho tshwanela ho nonya batho maikutlo mabapi le sena. ga re kgone gore re amogele tshwetso ewa because e tlo senyeletsa pele setšhaba se e leng gore re leka go se lokisa, you understand, e tlo senyeletsa pele le gore batho ba e leng gore ba tshwantse ba ye mesebetsing ba tlo dula ba tagile mesebetsing ya bone, e tlo destroya mesebetsi ya batho. Athe dibaka tse ding tsa boithabiso di dumelletswe ho bulwa ho fihlela hoseng ka hora ya botshelela. Ba kgahlano le qeto ena ba hlalosa ha ba ena le tshepo ya hore sena se keke sa eketsa dipalopalo tsa ditlolo tsa molao le diphephetso tse tobaneng le baahi. Thabiso Kgadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Re tswela pele ka ditaba tse reng letona la naha la motlakase Kgosientsho Ramokgopa le hlahlobile station sa Medupi Unit 4 le Phalale Limpopo kajeno. Letona Ramokgopa le re qeto ya ho reka generatora e kileng ya sebediswa molemong o kgutlisetsa Unit 4 ya station sa motlakase sa Medupi e bile mosebetsi o babalang tjhelete e ngata. Letona le na le tshepo e tiileng ya hore sena se tlilo nolofatsa maemo karo Eskom. Unit number 4, it will refer the megawatts to 800. It will be gona mafelong a September wa ngwaga ona o. So it will thusha gore really ntshwa e fitla ka ngwaga o tla mafelo a ngwaga. E re tlo e bea ka thoko gore ge di unit tse dingwe di ka feila ka kwa kusile di Medupi ka gore e tshwana le tsona re tlo gona go ishumisha. So se a bontšha gore magato a rena go kgontisa re fedisha go tlhokega ga motlakase o mo tseleng. Ngaka Ramokgopa o re le ha ho ntse hona le mathata a phepelo ya motlakase empa bana le di-engineer tse nang le boiphihlelo tse sebetsang ka thata ho netefatsa hore ha o tshitiso ya motlakase. Athe ho sa le jwalo Eskom e tlo fana ka lenaneo la yona la mariha ka Labohlano. Mekgatlo ya basebetsi le bahiri lefapheng la tshepe le lebelletswe ho kgutlela lekgotleng la dipuisano hosane ho dula majwana ka ditherisano tsa meputso ya monongwaha. Basebetsi ba welang tlasa NUMSA le NUM ba tsitlalletse ntlheng ya nyollelo ya meputso ya 7% moputso o balletsweng wa bonyane diranta tse 25 le tjhelete ya ho reka matlo. SAFSA e emetseng bahiri e batla bohle ba ikamahanye le tumellano ya bona e tikinnweng mme basebetsi ba na le tumellano ya ha jwale ya diperesente tse tsheletseng. Indasteri ena ile ya thefulwa ke strike sa meputso ya basebetsi. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang. JSE e kwala ka hora ya bohlano. Ranta e ntlafetse haholo kgahlanong le dolara ya Amerika. Diabo di sebeditse hantle mebarakeng e ha e ne kwala horeng ya bohlano. Ditheko tsa thepa tsona ha di a sebetsa hantle. Dibile hakalo tsa kajeno kopana le moifo wa Setswana hosane ka hora ya borobedi. Lefu motaung wa latela ka boemo ba bolipi. Mona ke le boa ba bodimo dume tsa bile pela le fela bo bana ho sa puletse ntle fela le hore ha o shebile ka thoko ho mabopo e le fela moya e sa enkae empa puletse sa enkae ka le fela hona ka qabega ho nyola o tlefitla hona ka haro ho thekong ha se shebile ho sane tlebele sele mbehele banyalasi ha se shebile fela ka thoko kwa hona ka haro qabega ho fitla jwalo ka haro ka Natala o tla hlo o lebelle mohudu sa no senka madi ngwana puletse sa enkae ka le ka polokwana o theosa wena o tlefitla hona ka re ho qabega ha se shebile ka thoko ho mabopo teng so bona
bonala fela hore e tle be le fela moya e sa enka dikgarateng teng mahlokile la ha sa modu o hlokomele hore fela ka Pretoria tshwana mamlodi o tla jwala ka Johannesburg o tla tlo futhumale ka letsatsi mona le bane dikgarati di rita fela ho 20 a motse e berere ka fela hore bala ka thaka ro le Limpopo le teng hlakile hore o tla tlo futhumale ka maru mona le mara re shebile Thoyando Messina o tla tlo tshesela rita dikgarati di rita fela ho 30 a motse e mmedi ka fela re shebile ka bela le teng o tla tlo tshese Thabazimbi e riti fela ho 30 a motse mmedi ka fela re shebile ka Carolina o tla jwala hona ka Emelo ka maru mona le mane o tla tlo Poli re gati di rita fela ho 20 a motse e sipileng ka fela ha re shebile Standard Town hona ka sekunda tla hle fela ho 10 le sina motso fela sentse re shebile hona ka haro kwa Natal Pietermaritzburg o tla jwala hona ka Thekong gati di rita fela 20 a motse e rebedi ka fela o tla hlangwa re tla hlo futhumane Vryheid o tla jwala ka Lady Smith ka maru mona le mane le teng hlakile hore o tla hlo futhumane gati di rita fela ho 20 a motse e sipileng ka fela Komani le Maletswa le teng gati ha di fetowe ke 20 a motse e sipileng ho tla jwala ka hare ga Freenet ke salbela le hona Welmo le teng hlakile re tla hlo Poli re gati di kala fela ho 19 ho fihla 40 a metse e mere ka fela Linksburg o tla jwale hona ka Worcester le teng ho hlokomele re tla hlo Poli re gati di rita fela ho 20 a metse e mehlana ka fela Riversdale ha o phete e kalo le teng ho tla fihla hona ka Cape Galas e tla batla fela o iphola Poli le hona ka Hermanus o tla batla fela ho Poli o tla fihla hona ka Center shebile ka Apinteni ho tla hlo tshesela rita kana von di gati di rita ho 30 a metse e mehlana ka fela ha re shebile ka Sutherland tla hle qale fela ho hlano ho fihla fela ho 20 a metse mehlaka fela Bolba Freestyle le teng ho tla hlo tshise Bothaville ho tla jwale hona ka hare ho Velkom mo di gati rita ho 30 ka fela Vapenar le hona ka Fitzburg di tla fihla fela ho 20 a metse e sipileng ka fela ha re shebile hona ka hare North West ho hlokomela re teng tla tshise fela ho itekanetseng ba buitsa bile bidi hakalo ha be etso khotso